Antu bamwe kaunti ya Meru ibarombete thirikari ya kaunti guchumeria na mpoino titheria antu bara baringikite nembura ya El Nino atongire baba ugete antu bamwe nibo baringikite bunene nembura ni onto bara nende batumagira into byo batetheria gweta batiomba kumaruka nyumba chionkuru kibagwete baingi bo baritaga biashara inini baringikite anene niba kurombo tethio mukirimitheka na ripoti. Atungeria bantu bamawathe kaunti Meru ibatariritie mathina kithumba yara memba bao bakulukira kaitene kaka mbure makondoria bakiwa baba inge bao ibalasimikite kuinga biashara na kinyomu na tete uturo bwawe kumania makondoria ya Jumatatu ntura ya athwana wondi kwi mulemabu umwe uthiki nontu bakwithira narombere kwa affectwa ni mbure yero nino nontu kinyomu ike hospitali ntura yu iraombere kwithira atiumbika barabara ira nyingi cietu muno tugenyici antaka nandi muntu gwitana clutches jauni kwino gwite nyowe tokorokera ikabindi antu boko mataba gukura nandi nkuromba MPs betu na Nyamiru County bone kinya barabara ciongo cia mashinani ikumba kuthithwa bwega nikenda muntu wa mawathe akomba kumira mbuge mwankatha ichi baba inge betu ba disability bathomerete coach ye iratu ya nguo na beta kuthithiria matauni lakini mwankatha ichi njira ni itweki tha imbura ni winge ina thina ni wingire nandi baba inge betu bari karanja biashara betu especially kinya ekurubara bena disability na re iba kuluka ira challenge mbinge muno kinya nonto bwa weta sioro bia thoko inyaro me bakoloka ira lakini no kumenya kioro especially kioro kinene weta nyare montuko lakini endre ndomurume no wethe nya na kawiro cha karoma na ka susu onara susu nyaro one na lakini muntu mukawe na disability I challenge nene muno thokone so ende bura to kwa advocate ni thoko usia to cia kwa sioro bira sioro accessible muntu ya woni nde yande thira thoko ina stairs ntiti stairs ira nde yanda ndeke into bya kwa kutinde buru ara nkomba okinya ara nte na narante komba wite bara bange ba ekegoro kwende biashara cia tu kondo ruiro isia cia kondo muno tisia mtora we na ulemavu so ende batu biashara cia tunyiso ciumia muno thokone but ni romba retu ati county government igeta mbere to support no twakira na kwaka markets cietu cia more accessible rui barombete thirikari nene amwe kaunti Meru kuyukia matalia yote theria ntubano na bia kuria na kumama barabate no tethio kinya buriku pametira ira si tawa alemavu iba barabe biashara ene iba excuse we mami no ntunya mantera onende ara kwa kwambu mato kethira tubana kia mu biashara weta thoko nera mbete kiengo waeta baba ingi bakomba weta mauro oni no mwankamburie bikibiki ekenda ya mbikiara na ensokie ti sawa so ende na nyoka mata into no kanga kamatirwa so oni mahitaji yakwa to mona ya na mahitaji ya mtoronge so ni romba retu that thirikari yetu support ya antu betu barabe na disability ikenda bomba kuba excuse kinya kenini levies itukuromba utethio bubwingi sana wantu bauba lower zones na area singi chionde actually chia Meru yonde utino mulemabu ate affecting kuruki ya mturongi kinya kuria mwankatha itu witura lemabu witha kituretire na rui itukwenda ontubu uyu kwi thirikari county na thirikari national na baumbe wita atongoria betu bro kumbika tumbo tetheria bau nonto babu bwenda kinya kura kiri batwe nibo twira ora bukomba gututethereria please tukwenda kuona antu bomberita guthetherua antu bamawathe kinya ibakirwa nyomba ibawe bya kuria ibone akumama antu aega nonto bena kiriro gikingi muno aja Meru County nkuruki bayukitie kanya ka kuromba memba bao ciandikithia sakune na atungeria amwe na antu bawendi bubo yana bo batetheria mirandine yao mwanya pa ciumie kuandikithia biashara cio baregister biashara cio na nkuruki bethire bakiomba kusave consistently na nyume kusave bayukie loans cietu very soft sitinya nelasia turia sinya interest twethera twina tuka era tweta maintenance fee ko kuromba antu betu baraba ina disability antu bareke tukulalamika batiko na mbesa cia biashara yeti twina mbesa na antu bayukia mbesa bareke ndatumba gukuria sako yetu tarikinya tukethira twina muchemanio wetu yu munene yura wita wa UN International Day arakaga primary school na ara lemabu bonde ba Meru County pabwiri utura nontu bwa celebrate ntuko yao ira celebrate wa dunia msima kwa itu baromba netiyo baumire au
kenda tukaomba kwaranĩria ndeto cietu iria cibwiri kutubwiri kubithia nesia twinenya kiatho tariki 6 Disemba kia michetho yetu antu ba mawathe patwe itwariki Kisumu na iturombete nyambe chakiri thirikari yetu. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.